bir 15-20 yılga чейин ушул көлөмдөгү сууну бактылык сизге поставка кыла алат булар. А бирок күн жылыганда приток көбөйөт да. Өзү июльский приток примерно 40-45 куб суу поступление болот. Бияк сработка болгон күндө дагы ошол кете берет. Шамшыдан баштап ары карай ар бир суу ысык атаныкы да Аламидин да аларча баары кошулат да. Бүгүнкү күндө мына көчө жогорку кеңеште да айтпадыкпы? Ошол жердеги суулар өзү 50% эле көлөмдү берип атат. Мисалы үчүн былтыркыга караганда кээ бирөөлөр 30%, кээ бирөөлөр 50%, кээ бирөөлөр андан дагы азыраак суу берип атат. Биз азыр мына насосторду, скажем, батыра калышыбыз керек да. Электропотреблениеси деле канча? Когда заводится 3 киловатт, а так до 450 ватт. Эч канча жебейт экен. Жарым жебейт. Эч канча жебейт. Ошолорду койсок. Assalomu alaykum deb Sizlerге рахмат айтып коелу деп токтодук. Биринчиден, азыр мына жетекчиңиздер айтып берди, тиги эжекебиз 64 кызматкер иштейт деди. Сиздердин айлык майынаңыздар мына азыр министр да айтып берди. Суу чарбада эле 4600 киши эмгектенет да. Ошолордун эң мына башында турган силер, азыр мына Бактык Кемелевич айтпадыбы? Стратегиялык объекттер. Карап берсең, аябай бул эл батасын берет да. Балыкчыга тартабыз да. Анан 97-жылкы автобус эскиче аябай. Анан ал машина деген техника бузулат экен. Анан бузулуп калганда бир 2-3 күн жасаганга чейин окуучу балдар барбай калып атат. Анан биз ойлогонбуз, альтернативный бир эме бусик алып берип койсо, бир 18 метр салыкчы. Бусиге чечип берели эле. 15-20. Азыр эми каникул башталды. Сентябрга чечишибиз керек экен да. Ооба, рахмат силерге, чоң рахмат токтогоңорго. Биринчиден сиздерге рахмат айтабыз. Сиздерге да рахмат. Ошо канча чоңдор келди, канча чоңдор алмашты, канчасы кетти. Ошо азыр эле болду, 100 күндөн эле болду. Анан кийин ошо келип атайын, ошо жорчукка бар экен депчи. Көңүлүмдү жүрөм ошо качып ел жашайт экен. Жакшы болот баарыбыз. Силерди көрүп кичине эмет атабыз. Beş 20 koşulat mı dersin? O жерге gelip 20 gelip koyuyor. Вот если коротко рассказывать, о чем процесс, я специально таким немножко обывательским языком. Тазик кварцевый, в него насыпают поликремний, который должны были делать автошкумеры, расплавляют, и после этого, плавно остужая, вытаскивают слиток. А вот это экспериментально, где продолжаем соревнуемся с ними, кто быстрее этот процесс сделает. Как раз эволюция, да, как мы шли. Вот это мы делали там 5 лет назад, вот мы делаем сейчас. Азыр канча куб бияк келди? 34 куб. 15 куб жоголот экен ушул жерге келгиче, баягы жерде. Мына бул юзочка ошондон алып
Biyak koşulganda biyak расширение yapışı gerek. Ben kalmaz. Ben biyak 50 kalmaz. Biyak'a Vostochka gider. Biyak'a Vostochka. Загружаешь, счета, поступает тепловаренную печь. Одновременно в печи варится 3800 тонн стекломассы и ежедневно снимается 600 тонн стекломассы, с которого получается дрова стекла. Охлаждается, то есть оно охлаждалось, и здесь оно имеет температуру сейчас 175 градусов. И еще будет дальше охлаждаться. Эта часть отрезается потом, да? Да, это отрезается и дальше идет на упаковку. Сейчас Упаковка вручную все равно. нет, это снимают контрольный лист, который вот. Серебро заменяется и уже покрытое стеклом, серебром, оно поступает на лакирование. Это наше стекло, которое это безопасное стекло. Оно имеет 5,5. Тут меняется молекулярная структура. Вот. И стекло становится таким точным. При разрушении оно разлетается на мелкие кусочки. Декабрь. Депутаттар деле туура көтөрдүк. Биз элге колдон келиш жардам беребиз. Өзгөчө суу чарбалар 1-2 жума дарыяны бойлоп өтүктү кийип алып иштейлик баарыбыз. Азыздан маселе чечилип атат. Мына жана скважиналарды азыр тездетсек, ал деле кыйла жардам болот. Чоң жардам. Азыр мына бир топ проекттерди көрүп келдик. Суудан башка дагы азыр канча өндүрүштөрдү көрдүк. Ушунун баары эми элибизге, мамлекетибизге салык түшөт, жумуш орундары болот.